Ukiona dalili hizi, ujue umeitwa umtumikie Mungu kwa kusudi fulani. Dalili namba 1, unaona una njaa, una shauku, una kiu ya kumtafuta Mungu mara kwa mara, ujue hiyo ni dalili kwamba umeitwa kwa kazi fulani maalum na kusudi fulani maalum la kimungu. Biblia inasema katika kitabu cha Yeremia sura ya 20 mstari wa 9, neno lake lilikuwa moyoni mwangu kama moto uwakao. Neno lake lilikuwa moyoni mwangu kama moto uwakao. Yeremia aliona moto kutokana na ule wito, aliona moto kutokana na ile neno lililokuwa likimuita kwa ajili ya utumishi. Kwa hiyo unapoona una njaa, una kiu, una shauku ya mara kwa mara ya kumtafuta Mungu, tambua umeitwa na Mungu. Jambo la pili, unaumia moyoni mwako unapoona watu wanaonewa, watu wananyanyaswa, watu wanateswa. Moyo wako unahuzunika, moyo wako unasononeka, ujue umeitwa kwa kusudi fulani ulitimize. Unapoona kila mtu anayeonewa unajisikia vibaya, unaona mtu fulani ananyang'anywa mali yake unajisikia vibaya, unaona maskini fulani ananyanyaswa mahala fulani unajisikia vibaya moyoni, na sio kujisikia tu vibaya, unatamani umsaidie. Ujue Mungu amekuita kwa kusudi fulani. Hayo mambo mawili yazingatie. Utakapoyaona, tambua uko wito ndani mwako, naanza kuutafuta sasa, kuujua na kuutambua. Wakati mwingine tutazungumzia namna ya kuweza kujua wito wako. Wakati huu niishie hapa, nikutake tu sasa na nikuombe kwa unyenyekevu, follow, subscribe kule YouTube ili kusudi uendelee kupata mafundisho zaidi yatakayo kujenga kiroho. Amen, amen, amen.